cold drinks hi a addict thei ani ti hi ria inom to mai theia la shalo po in la om mai theia engtin nge a addict thei drug addiction te nen hian in ang nge a la om zok mai theile ha la heng teng te hi engkim science based clinical evidence based vekin kan ron react le don ani ti sonin kan react tan ma kan shil du cheu tu na hianin zostream android mobile application hi in download ani chuanin tu na hian avatar fire and ash hi mizo tongin a free in enthei don ani Zostream Android mobile application hi Google Play Store attain a download theia tin kan subscribe naman milzelin he account te po in share theia he Android mobile application hi Android Smart TV a po aman theia ti chuanin Zostream hi Mizoram chuanin pay-per-view le subscription platform khata in kop masaberania ti chuanin movie munom tak tak ke drama Bollywood Hollywood serial engkim a en theia ni he Android mobile application kaltlang hian Mizo tonga le lin savek tin tuna in download ani chuanin kan soito ang han Avatar Fire and Ash hi at honin a en thei mek ani ole tu da zonin kan react nang cold drinks hey Coca-Cola Pepsi Fanta Sprite in invecto kaipon ka into hey tu zep thuam lo cold drinks hi atui lu tu ka ni mi te po ati hey kolum summer tak tak lai phei chuanin Coca-Cola hanin te atui du maya ma ro chu a addict thei ani ti hi kan in shia ti ranga ya awareness kan ne anga ya ni ti chuanin cold drinks reng a hian eng cold drinks apo hi ni se enge om kan ti chuan sugar chini hi atam mai ani sugar hi atam ma caffeine hi atel nge bokani caffeine hi amma kha chuanin damdoi regulate halu tukan ya ma ro chu engtin tin mon hian he tiang hianin food industry beverage industry ate hianin anron la luta tiang hianin khoya po atira damdoi anga ngai kha kan ile intura te hianin caffeine hi tiang hian antel chhota ani chuwan chonin awareness kan nei hi angai khop mai ani a sugar content hi asang khop maya hemi Coca-Cola burte cheng somni man kan ti ang chi anga te hian chini fian sari angvel hi tel anga ngai ani aturu rem khop mai chu tiang chu WHO ina a recommend ni khata kan ei thei 25 gram per day khami Coca-Cola bur kha cheng somni man bur te khanin aron exceed dei mai ani a om je chu WHO hian ni khata sugar chini hi gram somni panga ayatam in ei theilo ati amaro chu khatiang cold drinks burte te anga khanin chini hi 30 to 40 grams aron tel dei mai ani chu van chonin voi khat kan in khanin kan daily limit nitin kan ni khat dos kha exceed ngal pop mai ani hei hi zun thum diabetes in siamna bulpui ber pakhat ani cold drinks hawa chonin ti chuanin drug addiction hey kan mudan hi dang khop mai drug addiction amaro chu meziel mina edika ku va te mina edika shikar te edik boka cold drinks takngel te po hi a addict thei ani hei kan ria ta poimo khop mai ti chuanin cold drinks kan addict thei na chan chu chini wang tho kha ania hei thil thum kan ei reng hi chuanin ke mani hanin dopamine in CM3 nani engwangin nge birthday cake te po hi an thum na chan engwangin nge vai ho po hian in hlotlin na an chana pianga sweet mo gulab jamun kan ti ang chi te khang tin te kha anin pek engwang kan ti chuanin chini atil to reng hi chuanin kan han eya hei mi hi min ti feel good vong thei ani chan chu kan thluak khanin dopamine kha aron release a tin caffeine atel caffeine hi a addict thei min engwangin nge thingpui a he em kan ti chuan thingpui a hianin caffeine atel ani thingpui kha tui ati ni veu thei kha mi piala ma khanin caffeine kha po kha engamo chena khanin dependence kha lo nei ve to ani mo chuan chuan caffeine hi a addict thei ani hei om zebera chuan kholum lai ani a Coca-Cola vot tui lutuk mo vot tui lutuk an hiar tiang kan an in khami a hiar khan refreshing sensation min pe chuanin chini khan min ti feel good bok caffeine khan min ti har wang bok khami feeling a kha a addict thei ani hei hi in shelo mai theya amaro zo in shiat mi lo lai hianin cold drinks Coca-Cola Fanta Sprite hei sting kan ti te thing po hian a addict thei ani he thila hi mo hei a poi mai ani a chan chu obesity a thlen theya min ti thau thei ani aom je chu an satiety value hi zero ani ta calorie hi an paisa nga sugar an paisa boka chu wang chonin min ti puar lo amaro chu chaknan pai hnem mai ani khang chakna kha keinin khonge kan manang engma kan man le silo chonin khami chakna kha thawa in siam mai ani he thila hi hei research paper an lo publish dei towa meta analysis apoi mo khop mai chu wang chonin cold drinks ni tina in na sat lu tu khianin min ti thau thei ti hi hei hi kan aware ngai khop maya hei hi
zirbing na pakhat mai ni lo ting hen an ron report cheu to mai ni ti chuan in hei type 2 diabetes a thlen thei hei phe chu evidence hi a tha rem khop mai ni heta hen meta analysis thawania enge meta analysis in ti chuan in research paper tam tak hemi chungchanga mun khata an lak khom research paper tam takina athil mu chua an zir chian le na atanga hetianga e conclusion tharan ron siam ti mengo te khan meta analysis turulu tukani meta analysis te pe hi chumo chu wang chuanin cold drinks hianin type 2 diabetes si athlen thei ani ti hi hei hi kan aware angai poimo khop mai ani ti chuanin 1 plus serving per day approximately 26% higher diabetes risk entinan nitin cold drinks in lo in ta ani ti chuan nitin in chuan diabetes in nei theina risk kha za somni paruk zelin asang ani exer la te tan chuanin za somni paruk zel chu ani kherlo theya amaro chu exer la box si lo all a tui box si ang tan kha chuanin den ve viawang ti chuanin hypertension a thlen theiam ti hi a thlen thei ani hypertension a thlen thei ani hei apoimo khop mai bb sang nei tan te phei chuanin in mi lo turani tin exer kan langai lo kan risel thave boxi khalai khatiang ho tan kha chuanin heng cold drinks te poi in hi film khurangai em ni hypertension a thlen theya min ti thau thei boka type 2 diabetes hi a thlen thei boka ti chuanin kan lungta na thalo bokani hei po hi research article om le bok cardiovascular disease asiam thei heng cold drinks ho hian mo sugar drinks shrim ho hian tin metabolic syndrome hei apoi mo lutuk sugar pai tam reng thil kan in hnemani chuan insulin resistance te asiam thei kha diabetes ten pokanin ling le vek mai ni ti chuanin hange te po asiam thei ani heng sugar drinks ho hian mo ti chuan fatty liver te po hi asiam thei tat ani ti CDC lampang po hian ron report to ani that maina fatty liver diabetes heart disease obesity chu wang chuanin kan indon ani pon hei insu te in lo top hi chu zeb lo zona harsa hei chu harsa lutuk achan chu doran lu te la khoya pon omani amaro chu nitin in ang te kha la om lutuk ani nitin in te kha la om lutuk tin sodium hi chete apai tam lawa amaro chu sodium hi chete tel po khanin zun thum bp sang nei tan hypertension nei tan te kha chonin a hlom tho thowa hemi hypertension a thlen theina hi chu cold drinks big a hi chuanin sodium ai ma chuanin sugar metabolism kan taksa chini inti ke dar somdan azir tele insulin resistance azir te kha khatiang kha anima zo kani ti chonin tunlai hianin hei diet coke te ilare me ni zeb lo chon ke pong ka intrin mo ka zeb lawang diet coke hi chu achan chu calorie eng ma om lawa sugar om lo boka artificial sweetener oma ti chonin aspartame ti te po kha omin ka sia tin diet coke te po hi a khriselem kan ti chuanin ke chonin a khrisel ka ti chuang lo amaro chu calorie om lawa sugar om lo khani ve de umaya nitin ina theyem thei chuang lo kar khata maybe voi khat na atok lutuk aba kha chonin kan in sum ve ngai thil tam taka hi chu kan in suma kan hrisel pha zok na hi a om ve ani entinan damdoi kan ei chonin kan lo dam ta achan chu nan na kan nei to amaro chu heng teng te hi chu kan in sum chonin nan na kan nei tura kha kan in veng zok the ani ti kha kan in aware thathi angai ka ti khop mai ani ti chuanin cold drinks te hi nia occasionally chuanin in chu apoilo kar khata voi ni khate chu apoilo wang amaro chu hetiang natna type 2 diabetes te hypertension te le heart disease te mo hengteng te athlen the ni ti scientific evidence a om tha me ya tin apoimo obera chuanin a addict the ani hi apoi min a addict to chuanin addiction hi chu thla mai hi har sang reng khop maya chu wang chuanin hey drug addict te kan han dem viota achan chu anmani nun an ti chia an chung te nun an ti cheboka koshan le khotang tan te pona pui ma drug addict no chuanin zungol ve te poni tho amaro chu hetiang cold drinks addict hi ni le enge cold drinks addict hi chu mani nun ti chia na thawani amaro chu mani nun ti chia ti khanin midang tan kan van nok sak wo lowa amaro chu nakin zela kan hrisel na kan lo enkol uluk lowa wang khan kan hrisel na kan lo enkol uluk lo awang khanin nakina in kan lo hrisel lo huna in enkol nan sum tam tak kan se na nga ya na tam tak kan nei thei
khami na tam tak la ka kan invent thei reng amaro chu kan in sum thei lo awanga kan lo nei ta na kan nei ta ka wang khanin keima ni chau ni lo kan chung te thleng khan ka kan ti buai teu thei ani chu wang chuanin hemi cold drinks addiction la ka te po hianin kan in thiar film hi angai khop mai ti hi hemi he kan ronin aware awareness ani deuh ber mai chu wang chu ania. Be different, be unique, be exclusive, stay away from drugs, alcohol, and tobacco. Kan ti ti dai tayang video le kan in mule theu don nia.